Hai, Pipai. Hei, gula belah. Gaduri itu aja terganggu sebelahan modelnya. Ayo gula dulu. Api sih. Ngolok ini. Oh. Nalung mo na yung kanay rito dyan ni kodok. Adyon niya kado. 12 tahun mga anay kong pangalan. Hindi ka sa kasa. Api kawi mo dong? Kapedomang kau, aduh mawas sila. Bacan ko may pupundo di kilo. Kasama mang di. Atau mga yagagaw niku na mga naib na papedoman. Ako bilang, hindi ka mong babaya ka na eh. Padyaan mo beres. Hindi ta, mawas. Api nasa ba? Api siya. Selesai din na? Patek po ba daw? Api pa to mo. Kaya niya dia kuniku. Ini pagkadinya, ini kodok. Lagi mamang kerja dulu banyak ketagihan na ganyan. Kolok sa mirupi ko ba? Nasa umang manedo. Kupi-kupi, kolok-kolok. Boleh kodok ini kan di sebelah kiri. Kupinya sebelah kanan. Dimeson di dalam pamangnya do. Kami lulu. Ngolot betul nggak? Ah banyak udah kadut pemisah nih belum dijanji. Bagian permakanan kiri. Perairan di sebelah kanan. Minjat lagi nih kok. Kepun deh. Sama mang deh. Ada bukti babong pada. Ya mah bangun lihat. Kupi yo. Di kodok. Di pos kupi. Sebelah kanan di jam khusus. Jalurnya nang nakaduat. Pengen kolok. Nah. Kolok nih sebelah kiri do. Makanya kamu kembung, andi ini uai, dijani tetebuk, duk. Jak bisa itu gaul lah bang. Ngabang ku pakai. Ana betong kadut pisang go. Ay, nikut lamun ke babah mo na do. Ya makna ato ko ni mo ne. Kolok bangi, kapok kupi bangi. Malah cuma bangi dah. Makanya itu bisa-bisa ko di. Aduh minjat lagi ni kudu di, pak sampai mamang. Aduh mawas ni itu tiap kebetulan do api do di, kilo ko. Minjat lagi. Oh yo. Ini kulit kebiasaan. Ya duit bergeluan ko. Tayo ng kebun. Payah na nagalapa. Agad jadi api nih ko. Agak mo cita-cita ko tara ba? Tara api ko na. Aduh ko apa no? Ada dinas di TNI. Yang bagian pembasuhan. Ini kok gumawa ka sa namin. Kaya saya kapuk dulu deh. Buat apa dah? Buat. Ikut. Bukan. Api kita sih dong. Ya sama. Ini kopi. Ini kolok. Ini bangunan lain. Api pa makan yang mana? Tetahu nanya di apa? Ketinggalannya di apa? Buat belum? Biasa lagi terlatih tentara mah. Yang harus gas mana? Benar, ini super tentu juga di Tuhanannya agar kuat mengaman. Tahu itu benar. Anak tidak lagi dunia ketawa itu sopan satu.
Yang ada tertawa itu siapa? Do, ini harus tegas. Siapa? Oh, nah jelasnya tegas. Tegas kok nah, salahnya dia masukkan santun. Udah nanti yang lagi pakai bunga dia do. Dia lagi main game nah. Kayunya masa mamang disebut. Coba kemengan teman dia, aduh kan tadi. Ngopi pe, Bah? Engkau agak ngopi kan do? Oh, nggak kayak ini ku, Bah, tinggal. Tunggu pergi dah. Ayo. Man, Api. bulan ni belaman pada. Ya ada kopi-kopi pahit nak asal ngopi ngebagi. Mapi api. Mapi yo. Oh. Kita tunggu pahit. Yo. Kok kopi sah? Wah ini mang edok mo neman. Aduh lagi naman. Kau kan yang ngopi kan you know? Mungkin kau bani luang lagi kau ngopi. Jawa ga, kopi semua nak mak ngini ngopi. Nah, lain magang ni man wah ini mang edok. Tapi pusing dah, Pak. Habis si pusing ke naman. Kamu ada kaji, woi. Yang waktu itu pusing-pusing pun. Namanya agak bercerita. Kita sih jelas. Kinya media pasti kata pasti harga untung tu niku. Mau apa pak? Usahakan niku harga rugi kinya kata. Bang edok muat. Terus apa? Ya jangan ini. Ini api mo rela mat. Ini bocah apa nam? Bocah siapa mo nih? Anak siapa kato mo naman? Ay, pandainya kelapa. Lewat sih pak, serius sih sebab. Serius tu. Woi. Ya segua napi lah. Makai pak. Pasti beres. Habis segala macamnya yakin Hanipi ko na sa. Haji ni ku atong junagan ngusung keuntungan na mo. Terus nyakita ko Hanipi. Terus nginjam duit. Ya masuk napi. Jika nya ngebayang ni ku cerita Hanipi. lain, di lain nginjam. Di lain nginjam abah. Ya kan lain nginjam. Ya jiwa Hanipi bisnis. Pokoknya ini saya yakin nih. Hanipi ko niya sa. Namanya ada cerita man Hanipi bisnis. Lain Hanipi. Jadi kerja ni ku nyerita ko Hanipi. Mana bayar ko do. Lain kena yo, hindi niya. Ya sekandai mo ni Hanipi na. Lain kena maksud tingis pa yo eh. Semula penyin ko niya cerita lah. Niya di kerja sebenarnya Hanipi. Oo. Lewatnya di depan SMP. Debah patang kerbang ho. Injuat nomor, inju panjang na nomor sa. Alah, guguk na munihan. Ya yakin nomor na sa. Terus? Aku pasang. Ya pwede sekali pakai pebit mo. Waduh berat man. Beratnya ki agak masuk-masuk nomor naman. Ya tobat man. Sekali hindi ko terakhir kamu kuha ki mansa. Habis segala macam geniak mo pasti. Ya yakin Boleh. ko tanggung. Aduh resoganya siguro nasa. Nambino sa katong. Bida aja masih nambi. Ya ngadu di bulung ni wat nomor. Nasa kado jaka mga kado akal Pasang muat puhau. Muat di seriusnya. Muat di pihak itu. Muat di serius. Nya wat do duit. Nah. Yo kinang kan pakai ini mengan mamang kerja di kebun. Dari do kain maksana jeno salah. Nah, ada tendang kau mamang na urusan kukin umbus. Mangan ya. Biasanya suapi. Yo biasa udah ki zamannya kan mak sia-sia lah seperti kerja yo. Ku istimewa ko, ku manja ko tian. Ya, Makanya pandai kerjaan itu kan berat yo. Ceplok telur. Ya ini mamang saya ini aduh request mena ya. Jemo nih kita cok. Ndok. Ndok godok. Jama ceplok telur dah. Telur. Anjing jema ndok godok. Nah, jadi ini kami nyanyi aku mamang nanti atau penelitian kerjanya mak serius. Nah, kuat duit nih, siapa kayak mengan dia? Ya apa pe mamang na? Ketine menune tandui unyin dah sa. Iyo tuh aninji nangon menune tanduy loh kenjiman. Tapi kan jema ndok godok. Iyo ndok sapi lah. Iku kan. Lu isi iya. Kami ni yang pakai duit mana seriusnya iku ganti. Jemo kok iku ganti uang mas. Ya mamang kok kena kemengan gantaman. Nah, Masa jemo? Ya mengan loh ni ko do. Loh, Nah kado ganti mengan depi gawo kuah kali yang mengan. Kan dia kata kuah kan kerja pak ngebungkus. Apa? Terus kita mamangan dia loh, ini kuat ya.
Nangadu kini pesiwat anak mo. Bener tanpa pedoman bener. Namun wat api si uwan anak mo aja dojak ngawat api si dina kini kepain na maksud ki hanya wat hari 2 katong. Agak tak mi nakadu kini pesiwat pakai pemilik mana serius nih. Aduh, bener kita nunggu Rido pae katong. Jangan nunggu ridunya agak masang ke. Iyo, Pak. Ya ini model boy, yo kabe ni hani kok pe mak kan. Woi, apa keadaan nih Mamang saat ini kena lo? Pak ini kata dia. Ya, apa Mamang kau bener kima aku kini menganman, bener bingi ya masuk angin. Pagu naga medija, pagu naga susah gaya mana yang ngerik nih. Angai yang magsa bener. Yang injam ke hutangan dia masih pakai Oh, agak apa man? Gila sekali. Mari ke didonya. Dan Mamang menganman. Kita buat nih kumulipung duit kan? Yo, anak. Teman bahagia di keninya. Mamang ko pa, ano? Nah, kini pesi buat bener ku jamin mamang mo na hokek ne mengani. Aduh, cepat kini ku suka mangani. Serius aja, mari kini do. Ya lain mangani na. Awas punya nembus bener dihakap dan dikilam nih kau ngilu-ngilu di tumbusan ko na. Ijapa, ilan serius bela. Makan, semuanya. Ini ko kaduga agma bakal ketuh di umat ni. Lain mangani, nya meke ko mamang ko. Cuman nya meke ko mo ne. Pati numbus niko. Hanya agak diika-ikaan di mo. Udah ada maksudku. Kamu terpasang ko duit mo sih hak pakai mamang na. Dia aku jamin weh. Aku jamin. Serius naman. Serius. Tak beres. Ada lamun. Iyo, kinaulikan duit pakai mamang. 50 gram. Cukup ya? Cukup. Pandai mo ni kunin. Kita yakin ya. Kita masang sedih. Serius nomor na Oh, serius mo gusto dua. Misalnya kinang na, hindi nang napira. 10 juta. 10 juta do. 10 juta. Aduh kita man, yo. Nya nitip ni. Nitip apa? Ano ni ko apa pakai Pasamon. Ano pakai mamang? Iyo, gampang mamang na. Pokoknya yang nitip, tulong pasang ko ne. Nya agak sejepokan kawan na. Jebok ko na unyin ne. Unyin ji. Unyin naman. Uban mana yo, kisah mo kamaga kaya. Pinya na siya yung masih selama di si ngeremeh ko kam selama di sil. Serius ini ba? Oh, ginawa ko. Lukot lagi. Naganda mo. Nga palang kini ko, hindi nembus. Kini cuti niya. Iyo, naman Kini nga yung tip, hindi tip na. jebok. Jepok ko ka, di nomor mo na dyan, no? Lo atong na ni ko, no? Kaya nembus. Ano? Jadi dos katong. Ya, ada pa nagampang upusan ko na. Oh, yo. Pokoknya kita tembus. Ay, terlalu lagi. Oh, ano, dua kali. Pasang ko lagi na. Ako na mamang na upusan mo, da. Tenang lah, oh, yakin ya dipasangkan terus. Di jebok kan ba yo? Jepok ko ka. Unyin, yo. Ya, apa yo? Do. Di ko puno dia kata. Nah, usung ko ka ko kuli. Sejak mo pagudi ko nung kung namamang sit ko puno di. Puno de bica mengannya 2 kali. Adua sinanggung ne. Tenang nga o. Satu lagi. Oh. Lagi teman ini. Agli sa pamamang rasa. Bilang menembus. Apa nih? Gusto ang untung. Ado-ado seperti atau pada talaga di mama. Lewat menembus istilah sama menembus tapi pasang kaya tapi yang nama ke sektor kenanya sekali ini biasanya nanya sih bakal makan Bagong budi do Arman.
Nah, ya nah. Man, apa man? Kaya man. Lain apa? Penyelim-nyelim. Nembus kodong ini ko. Ada asa kan bro? Yo, aduh, lemen dia kadu lewat setengah jam man. Niku ku tunggu-tunggu aja jeno. Kamu dikirim kok? Nah lain masalah yang menunggu naman. Sabok saboknya kejung. Kami kau mejung ya cerita. Nomor sa. Telepon cukup paman. Bali. Luar pangkan sa bangunin. Tapi kamu kan luar Bali. Ya ni kumang balik kodo. Udah kamu jepuk ko. Iyon, mesti nyambung laman jupuk ko balik ke mone pa 50.000 balik ke mone. Udah yakin di nomor kamu na jenosa. Luar ko din do tapi Bali. Luar nomor Apa? Terus duit ko dyan apa? ya belilah dah. Pasang kunyin. Namanya mayakin laman. Yaudah nih. Nanipi, nomor gogokan. Terbalik coba lah pasang bedo jenosa. Kira-kira luar kaya kamu asli Jadi luar. duit ko din no? Ah! Api dah! Ya, mamang na nunggu. Pinagkatas ni Dino na ako. Yung ano tsawa ko dyan ng mamang ne. O kung ano binabingi kwanta ko. Tsawa ko ba na niya maya? Mulai na dyan mo. Tako, kakadyan eh. Duwit na di bala ako ni ko na dyan no. Gara-gara mo yun niya. Pecah mamang kuwan. Nakapakit yan mga na duit. Magbeli bias. Ang yan di mo. Ya atur ni luar nomor. Banyak sedih mak terbalik. Tapi mak pasang bolak-balik kau. Alah man. Senang memuat aku nya sang percaya man. Akan saka dun sa kayan kaya senang duah do nomor nasa. Ibu budi ko. Ya, tapi luar nomor dah kamu nak. Nomor dia? Luar. Tapi kan terbalik. Ya maksudnya duit ya sabu tangan 50.000 kau dah kisi balik jenis lain utang lain. Kan ni kau masang nyepak ko. Ya ni kau masang Ratusan na dyan no. nyakan nginjam si 50 kau. Oo ba? Kan 50 nya nginjam. Cuman mamang na dyan no, mamang. Tapos ang tanggungan mo. Iyo ki luar, nyakan ki luar. Jadi, Ya maluwah din mo, nya sepotong 50 kau. Aja mo kaganti mo. Cuma kaganti do. Aslinya mabalik ako tabang ni ko nunggu-nunggu kanya makato ha kanya namo nya dari ko pitumbusan. Penuh cuma kaganti 50.000 na. nauna ako naman. May si kaya mo nandiyan nomor na. Sadulah.